हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu binaka se kweongo na pakalele kani nonde tukutu kwe na mbungi ndindai na nondra pwelo letaki na ngone e bwambouti ni buni nondra lubuti ko na lubenda ena bidana madha obitara bisaoti kome pakani ramai lubu na ngone ena bonu eretiko telanga kina na nondra tumbutumbu sendua enga setake beira e boreta ko Trisha Dan na manindie ni songo ningalo ena nonda bonua ni bunga na ngone ena nonda be koro e rando ngole pakalebu ena be udiwai mera ndaulai sisili kina boy lawa ia evangdi tako Dan ni lele sarati ko ira na kenandau ena kena babuli dinangalo ena nonda bonua ena ngongo e sale toka na rua sambul ka walu ne wili ni leunu bonua era lubu ni bato batani kina rua sambul ka ba ena ngono bakaongo ena baksaoti esa na roki bir no bisa ena nonda bonua merna toriba kana bingarabi ni taru ibakasala sena counseling na tutu bongo ena raw ni buketa langa na nonda bingarabi na besinga e bagandi taka Rusia titunrabu na komisina bakatau ni bisa ni sona ngauna ersando siang ni torarawa na idolo ni daka na ubisa kando babuna merba idora kine sona daka e borroka na launi daka ngoe sa babuna merosa daka babola kina na tambani ni ubisa kina tambani medical service specific ena buguni kena laba kina bingarabi ni nonra bakasala taki kina nganga rauni ni nonra mbula na ubisa ena nonda bonua e boreta ko faya skoya na minista ni beiboli ni sakia na ngonondonu me sabe so tekikine so na tikina ena lawa ka botoka ina Foreign Investment Act ni ambaki tiniga diwa kana minista ni sabava autoka na ngono ko na vital no membaleta na tikinongo e boreta ka ni bimbi me beso tina longo me benganiti ke na ngona enda sa tiko kinongo po bimbi na buturara ni beiboli ia e bareta ko break strong na bulewa ni investment Fiji ni so na business e rabakila lebu na rebu ni COVID-19 kambimbi mena ilobi binakatale na laongo e be brandi tagi na minister ni na tomani mena pangangato taki na bonduri business e na nondo bonua kinangito e mai boedor ni kuana songo ni bembulu ki bele me ki kuroi na halfback to manda ni timi ni regula bitu ni nonda bonua e rosota ena leo ni bubale i toka ni bagadaka ke ni toka ni bangito na valni lutu na centenary e suba mer lagitiko ena songo bimbi ungo ndine ni samai bagadaka i koya ena butura rani ragabi ia embo baita biteki ko talanga ena bingarabi na tambana ni bi bondun taki o koroi tambaka e rona sikoa e na fainala ni rugby le abitu e na tinika diwa samul gabitu ka bagabu na merato bagandruka kina na timi ni South Africa mai Hong Kong mai dabe kiri na bagale lekari nonde tukutuku na kene kuri e rano na saman steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bagading binaka na vango meria maramani waya manatu sawa au wetiki tukunde nandi ya ndo marataka na varonga na Radio Fiji 1 Radio Fiji 1 nandomo iviti